अखोई सिलीगुड़ी कॉरिडोर है बसे अखोई आर्मी दे लेजरम ने खांगे मान कनो तौते माची 24 किलोमीटर गिनी स्ट्रेच से माची 33 कोरम ले लिए बको याम चाव ट्रुक मातनी बांग्लादेश से मुई कशु लेते मुई नगा अखोई अदुदे टच तो गंगमो अगांग अंगुई वानी ची प्रोपोगंडा वारफेयर नि मदु मुदा अखोई लो हौजिकती प्रोपोगंडा वारफेयर सिजु यामना कइनो ने अखोई कुकी ने तौरी बसिंगसिन प्रोपोगंडा वारफेयर से मी की साइकोलॉजिकल इंपैक्ट से तौलगा अखोई मी से छोंदानबा अते बांग्लादेश से अखोई न मोई से मुती महीने इंडिया ने ट्रेन तौरी बनी ने मकोई हौजी फी सेटबा हौजिते मोई नोंगमी मरु कइ लै पोंतेबा मोई सु बांग्लादेश तक कोई नहीं सेबा मोई यूथ ने को लिमोन से तने मोई तो फंगे से बांग्लादेश राइस का आने लगी इलिशा का तने पोलोम से तने बातें कहीं बोले तो तुरेंगे हाथते नहीं कहीं नोने इसिंग हाथते नहीं बांग्लादेश से राय देखी मोई ना मोई मंग पर चोरो लोगों में था तो वो रोते वाने कैसु किनिंगा लेते तो रहते अकोई नॉर्थ ईस्ट कैसु लेते अतो की इम्पैक्ट कैसु आसोमदा लाग सके अब उन नकलम रोंदा कोई ओजा हेमंत नसुदुमक पनबिरी हाबिदी हौजिक इंडिया का पाकिस्तान के वार से हाबिदी ऑफिशियली होइना लान तौरनी हाबिदी लंथोक्ते हारिबा मखोगी तोंगान तोंगान बा गेम सिंग दा टेररिस्ट सिंग दा होइना लंदाबगी सरुकबानी अदुमकु अखोइजी एस वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया हाबिदी वार विदिन वार हेदुने पाबुं खोगिसु मणिपुर की चाही अनि हेलाबा कांगलुप की कॉन्फ्लिक्ट सिमा लेरिबनिना अदुमपु हौजिक अखोगी लेरिबा अखोगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिंगसिदा एक्सेप्ट असम सिमा याउसलागदी यामना फरकतानी मसिदा अखोगी चाबगी थकपगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिलेंडर अदगी सिउंबा मयामदा अखोई साथीना हौजिक वारिंग असिदगी हेना अवाबा मनंगनी हाबिदुनी अखोगी वजाना थंबिरिसे मसिदा पाबुंगी ओइबा मोती करी थंबिनी अइना वापुं खर पंद्रिङैदा 1979 दा पाकिस्तान की पीओके एरिया अमसुंग जंगल ते लेरमी आइगी पोसे जस्ट 25 इयर्स नि लेगसी जस्ट आई बोल ना सेनेरु कोई मदुदा अखोइगी अखोइसे ऑफिसर सिंगसे अदुदै कैसी ट्रुप सिंगसे लेंबियाती अदुगा अइना पाकिस्तान की मरम दे खितंग मसिगी हौजिकी ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट अ स्मॉल स्केल की कानूनी याम पिकपा कानून मोइगी टेररिस्ट की टारगेट सिंह स्ट्राइक तो कुने को मशीना इन लार्ज और फुल स्केल वार दी खरा थाजे वाली मरम दी होती मोइ पाकिस्तान दे बेक तोरी बसुसु यामी कंट्री से चाइना तोरी अजदेगी से रशिया से लेनी अदमाइना अदो अखोई गदी अदो स्केल दी खरा वाट कनी अदो हौजिक तोरी बसी अखोई ने हिस्ट्री जी येंबदा पाकिस्तान की हिस्ट्री से हाइपे चौरानी येंबदा अखोई इंडिया का पाकिस्तान के सोंगने से लांच तब लग सुग्रे 6 टाइम्स होइक्रे अदो यहां अनबो छोड़ 47 दनी 1947 दा पीओके ने पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर से अखोई ने पूरा लक्षण में याबसी 47 नेहरू ना जवाहरलाल नेहरू ना प्राइम मिनिस्टर सु माना पाकिस्तान से मागी होम स्टेट ने मान पायर थमे माजुदेगी पूरा अखोई ने क्लियर तो होदबनी असी पूरा क्लियर तो बुया बनी 1965 दसो अखोई से कमाई तो के वो वार से लाहौर तो लाहौर बनेबा अखोई विथड्रॉ मु तो गेबा अखोई पॉलिटिकल की पॉलिटिशियन से न तोरी बसे अदर आर्मी द फ्री एंड पीदाबा आइना पाकि कनोदा जंगत है मफुम से लेङैदा पाकिस्तानी सिपाही दना अखोई द लावे को सब आपको हुकुम तो इंदिरा गांधी देगा न है पाकिस्तान की सिपाही द मोइ फायरिंग ऑर्डर से मखुत पाए अखोई फायरिंग ऑर्डर सिना अखोई ऑफिसर सु इवन कमांडिंग ऑफिसर ही कैन नॉट गिव फायरिंग ऑर्डर अखोई मथक हंगा आर्मी जनरल में हम दिल्ली की परमिशन से लवे अदुना पाकिस्तान अखोई की लूपहोल सिंसे पाकिस्तान ने लोइन खंगेबा अदुगा अखोई के मोइ के हम खेनब ले से इसमजम नायबदा पाकिस्तान से मिलिट्री रूल से चई मोइ की 70 हौजी फाउदा 78 इयर्स की अखोई इंडिया का पाकिस्तान के फील्ड फंगबन सिदा पाकिस्तान आर्मी ने 33 इयर्स रूल तौकीबा हौजिक से अयूब खान चई तरामाथि पालिम सुमाई तोदना अयूब खान ने अदगी जहा खान जेल हक अजिक मुशरफ ची मोइ से कुंथरा होंदे पालमेबा अदना मोइना हौजिक लेरि से पाकिस्तान दा हौजिक लेरि सिविलियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वर्सु आर्मी ने थमगा तनेबा आर्मी सिनो मोइ दी टॉप ने आर्मी ने थमनिंग प्राइम मिनिस्टर थमी प्रेसिडेंट जो तुम थमेबा
aduna moi si Pakistan army di moi di war tongning ep manam di parja si moi no war torga di common men di Pakistani di war se pamti adu India no opposite ne history India na hande 22nd April ki terrorist attack Pahalgam se India whole India se chawe ba moi yam na chaw na thui akoi Manipur da chai ni suraba 260 sigraba adu 60,000 displaced way nan lady base ay ngarang handa ay moi India ay group mayam le don kakteli makoi akoi gi friend ho army circle de bok da akoi gi madam moi na point taning dia adu di moi tin roi na loina group sing to kakteli adu na akoi India sita handa ki Pahalgam gi attack se masina ay wakhanda di yam chawba Manipur ki koi problem se fajane clear hoy de akoi ni India na akoi je kya na neglect hoyi akoi bu thawai bi de adu di moi je usik bi de adu ko sai ani bu akoi na akoi Manipur de lai bi se akoi yam hande no ukre ba masi aina yam clearly hande crystal clear hoy ne khangawi adu ga samjam harabada hauji akoi se Thailand ki 1947 ki pre-merger agreement do madhuka stage lakna farapani aina hajabati 15 October 1949 dagi na nga sei bhawda akoi se India de tilupting asibawda akoi wana hingi adu Kashmir gi na moi ningthok de sangjarakpani Maharaj Hari Singh na India de sangjarakpani akoi gi na akoi ningthok sin namdana sign thar logni akoi ani Kashmir ga Manipur se am ding khene ado priority India ki priority di Kashmir ne akoi priority nati Manipur se Manipur da permission parja sing ki later su yare adu ka moi lam se di pam adu ki mong di lae mi chani akoi sidai da karimbu attention bibi banati ba aina hajabati adu na hoji ki Pahalgam gi sige su yam akoi na ugre khena bado adu ka Kashmir ki situation di bom ete kari de be no moi sin nuti ke tum kam nei moi ne nuti se adu moi kap le Pakistan akoi lai nuti ke tum kap no moi se ma to akoi na akoi ka sui na khan de no moi any time ba kap kani adu winter ke matam de moi kamai to ke bo akoi ki no moi maru da akoi treasure round na ma le ba madu da usan na te ni usan jing ji da moi na mai kap la ga ho very kind of se mai thak la ba mai thagalagal bom phumi and bom pokhai rakwa aduna akoi Pakistan sidi akoi khong da yuba tingang gumane yam shawo tingang gumane India gi damang thati adu Pakistani sin akoi ji usip pasu tawte isam sam na akoi yam jawi ko adu ka akoi India nam yam strong hoi kari hoi su moi na ti usip te ba ma mongom de moi gi wakhanda picture su makoi na dum wakhale moi Kashmir sini moi na moi gi hek pam nan loksen na boni moi adu ne ba adu piu ke de le ri si ayam na Muslim na te ba yam yauri adu su Hindu sing su le ri adu ga hojik ko de ba se sin de di large scale the way ga Manipur de impact yam la kane di khante adu ga moi hojik Hemant na ge de ni troops sing ti pull out to kini 160,000 mon moi lakhi ba do Gujarat da madu sidai light ba paramilitary Pera Commando ke am yauki maduna Brahma manung changi bane ba adu sidai de Pera Commando army amule te sidai de CRPO adu ki asana fil khadane ba sidai pull out to Pera Commando special task sing de loin chakini adu de army si chakini asana fil jo khara pull up to ni sidai de le hogo asana fil ko khara chori CRPF BSF khara le bi adu ka hojik si aina sum yanda BSF ki hoji strength yam henkana bisi tawdi adu ka akoina atopa mana akoina hoji mobilization hoji mob scheme ga mob drill to wi to masi akoi gi di yam phaba kaino mani akoi discipline khara laga akoi kamai to ngal thokuni khotokuni na ai wakhanda di ado Pakistan sina hoji tawri basi amromda akoi gi yamna moi gi moi Pakistan asi yamni economically poor oi bar moi di loan de hingi bane adu moi mind je divert tongna ba adu de India gi de chuai si isam jam harabata sumaina khana se na torga parja ki common man gi se mind je divert tongna ko adu mengal su war me ani khanjai adu yamni impact di notice yam connect lai roi Bangladesh hari besi moi na tor su Bangladesh ka
East Pakistan West Pakistan leram khara impact khara di relation phagre ko masi moi gi ani mak samjana gi cemented to gi basi America na to gi bani matu America so ji moi Pakistan gi favor re leiti adu pabung marak antang thachage akhui gi nimit humni marini gi mamang do orangani haidi hanagi akhui gi Bangladesh ki retired lieutenant general amana haigi bani India na Pakistan da karigumba khud tharagadi attack tawragadi North Eastern states sing si Bangladesh na lakshan gani ka haiba warol ma khaksu thamgi pabung si kari karamba wakhalon da hari bazan pabung si maji toll claim ni pangangang ba ni churulun bum jan halloram ina India akoi Siliguri corridor haiba se akoi army de lejaram ni khange man kan to machi 24 kilometer gini stretch se machi 33 koram leiri ba ko yam chaw no tu matani Bangladesh ba moi ka shulite ba moi na ga akoi adu de tas so ngam angang bui wani chi propaganda warfare ni madum da akoi lo hojik ti propaganda warfare si amna kaino ne ba akoi kuki na tori ba sing sin propaganda warfare se na mi psychological impact se tawlaga akoi mi se chondan ba ati Bangladesh di akoi na moi se muti mahin in India na trend tori bani na makoi hoji phi set ba hoji te moi nong mi maru ka lei pon te ba moi su Bangladesh ta kuni yeng che ba moi youth ne ko limon che tani moi de phangi se Bangladesh rice ka ade de ilisa ga de ne polom si de ne ba te kai mo le ti turing hak ni kai no ne ising hak ne Bangladesh se rai de gi moi na moi mang ro par chu ro lo go ni ta tu we ro te wani kai chu ki ni ngai le ti atu ta akoi North East kai chu le ti atu ki impact kai chu asom da lan to gi ba sing je sang to gi ba si yori at North East de akoi impact kai chu le ro kai chu le okay thank you very much ai khoi oza makha cha thaja boina ai pabung de lak chage pabung nakalam rom da pabung in nga sai hajawatni akoi mani akoi gi Manipur haiba state se akoi as we are a part of India akoi se war we need war haiba dune pabung sigi matang da Manipur gi context ta mung lak sarakanda ngasai gi India na di hariba Pakistan gi mathakta makoi gi base game sing da missile ka pi ba makoi ju country amadani ko dubu kari haini nakalam rom da hojik sigi kaino sima leirabani na Manipur gi conflict si pura divert tawraga chatki gadra haiba masu babung masigi apprehension amasu amuk lei adubu kuki singna chathari basisu pura terrorist ki thawong ne habasi su babung haiman ba thokla roi da ba dumba ekam khakne even akoi jiribam gi keno do yamna barbaric oi ba ekam khakne ba babung sigi matang da kari haini hojik sigi akoi gi India Pakistan gi sima khak leirabani na ngasai gi leiramba akoi gi paramilitary forces singju yarakta da chakki ba matam da kai haini koi gi Manipur gi fibam si kari oi hogo dori bano hai ba simusu babung mi pai da bangam de babung gi mota kari thambini kaino ni ai wakan di kuki India na kuki si da nega mai te return ba do adu Pakistan na moi na phangje Pakistan na mo India lam commission I'll take it that way mi on da phatta ba to di India na Indian si na kuki da nega mai te masa sin terrorist attack am to ki ba adu Pakistan na adu India da sum lam commission di akoi na kumang andar su isona aina god given na in lawe karma hai do pa I god given ne mi unda punchi da mi ma weraga akoi na mi ma da aran to ba honati adu mai na lawi hande ki Pahalgam gi episode si di Manipur gi da mate kwai de gi lesson oi ba adu de gi ison pi ba ai hajeri sini isona pi ba khudon ni adun handak Narendra Modi na khudak ta laga kholaga mana kari mu khanda ba to akoi na masi difference and uje India na chai ani si de Narendra Modi kari hajeri mana within say 24 hours manung war situation man create to it mi kundaru hapagi bangta di auji moi ma war situation scenario mo create to man adu gi matik serious one lawe ba tawbudi adu loiraga ma mu Bihar da election ge mu chaki ngarang nai nai tajwa da Narendra Modi sidi India si later mana prime minister ge election china lui khanje dam ne ba adu war sidi man aina su matai da taja bani war di ai sam thaja di maram di man hoji tori ba se
suoma yam kale man Narendra Modi city ma si Indian warship si action thambre seizing tiara yara space adudagi moina ya force thambre army nang tongbo toro haibi yati army chipta akoi ki cabinet decision na ari prime mana war se declare to cabinet decision president chala president ke ab lok toine ba madu chief of the army staff ta president kanona prime minister har ga wato hate yapun ke ba prime minister wato declare to ngam pontini cabinet decision lauraga president ke ab lok toine ba mana pangangang ba adun wo yaponte adagi akoi na hantaki matang sida India na wari ba se ai ko khandati Manipur da ko je thausa da bedugi lamman ma isona kumbani nai khanjai aduga hojik atoba mana moi Pakistan ki foreign minister hai ge ba ko India na hojik se moina lan dong ne yam ki moina dum khalle ba moina India na khara thaja Pakistan na kha thaja within 24 to 30 hours moina attack to rupiah ina dum khalle ba Pakistan ki information kan minister sin hai gi bani adagi makhoi na tau khiba mayam se isam jam na haribada moina moi loki ba se moina trade khudimak suspend to gre adi India dagi moi 30 to 40% akoi medicine sing supply to ne adu su kakter gre adagi isam adui moi ya woga get things in giba adagi air space occupy to masi action di loine laure maduga ngasa hije gi beduni Pakistan na hojik la na bisiti masi distant agreement mangumba yamna amungba kan tune ko aduga Kashmir gi issue jidi India Pakistan he lerengi centuries adum leurani ko masi karam matam da som ko akoi India ni siam ko no nei ba Bajpayee matam da ma masamo Bajpayee prime minister chi ma bas song sele Lahore India ki prime minister ma to gi de maina hoji ki prime minister na sum chapne pas to ngasali adike akoi si economic na kana si trade si am bhajana moi da yam pingla jane ko Pakistan piri sing si adiri boosting si adi person to person moi cultural exchange to wi adi Punjab ta ai waka ke da sul jerami adi ki moi na hauri ba si terrorism go ma security concern se Pakistan ho bong hatne India tina te adu Pakistan sin na pia shipping na ne Indian army se moi na ngamni khan mane te isam sam na Israel ga Arab ki country singa mayam to bugum ne adu moi gi si Pakistan gi soldier sing se mathung na diam pai moi si isam san yen ma kong ni yen ko mani moi de ma samu noi ba khot ba gari to ba dum ba moi adum ba leite adu mathong na di phai ko adu moi da yamna moi de fanatics na morom da religion da hariso akoi hindu gi fanatics ka moi khara ke ne ba moi jihad ka tori to adu ni isam sam na da Manipur da di haujiki sida da kaisu thon impact lai ro ina khanjai Okay. Pani, so I answer. Thank you very much, Babung Lushil.